Bulavinaka. I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulib, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it's number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Ni sambulu binaka se koyongo na bagleleka ni nonde tukutuku na mbongende ndai ndo na mbole lebu ya koto na ngaunongo ena nonde bonua oya na tumbu ni wilwil ni beka so tabi membaleta na beka e kauta mai burubura kina beyala ni nonde bonua ia ena ndo na ngauna leka mayongo sana torba kikina e ndo na tubutuba watokai na National Security Plan membaleta tikunga na nonde tango maki e bagande taka ratu inoke kumombola na minista ni tata ngomaki ni obiti e nangandrebi me daga bata ke na sota la matenitu membaleta na nonda tangomaki e ngandrebo obiti me tokoni e na buku ni daga kongo me baka ni senga toka ni daga rawa e na kena boedur ni kuana betal no taki ni tubu bongo e bagande taka e sala tileni na ililu ni matambose ngarabati ko na tikinongo ni sa sotabo obiti e bunga sarna be kalilibu e na nonda beyala ni bonua. Wakanga na Fiji Roads Authority e bei mamane milioni $1 membaleta na kena pa binakataki na ikaukawa e tama buiwai. E na mbakisa oti wakanga tunga e ndua na laini ni kaukaongo ni oti na kena kada e ndua na steel beam. Ia e na mataka ende indai e wakanga taka kino John Hutchinson na bunlewani FRA nirto udakataka patatiko ke na sota na tambana e na kena ngandrebi watutolo na baka isosomitaki ni kaukaongo. Do trantikine bandita ko okoya oya ni route ni tolu sobre ko ruo na lori e rasiaga ni muria na bimbi indina endondonu mertoribaki ena kenna takosobi na ikaukaongo rongode ne betal nongo ni lima na kambani na maki merna rereki na balni bolobola ni bengarabi ena bonua mamada ni oti na kenna laurai na non rasiaga ni rokobotiko baka wasoma na bimbi endondonu meratoribaka. Ni mataka e na bakaruta gitu kina na FBC Open Day. Ke baka siyang na banua o nangande kina ni mataka kautira to umay na nomububale kina Open Day ni nomunibal ni walesi na Fiji Broadcasting Corporation. E baka dita ko Vijen Kumar na bakalesi sedake ni tambana ni Sales and Marketing ni mataka e nanduata ni bakalilay na beka e sarabi may na bayang bagsasibi. Ke baka o na biya tamba bata ke ira nandaw ni kakamburaki se oira nando waritaki e na nomu programa talitaki e na FBC TV ni mataka e na raukina me baka nirnatiko e na FBC e na baidurtiko na be marutaki ka onisa sureti moni nangole mai bagalelebu kina Open Day ongo be ke moni nangone e na tiko talanga obusi baka kina na tambana ni mbogombuka baka kina na nomu ndike buale baka bunuai e na tigibutiko e na diuna kaloko na Open Day. Kina gito, sa kadipagital ni kuwa na adhan raw o apisa indomulilay ke masibesinda kuanga merau lewena na timi barutaki kina Las Vegas baka kina na Vancouver Sevens. Dua talang na yada e bakanditaki oya o waisea na dhungu kapitani o waisea kulinsa, oh my God. Sorry. Kina gito, sa kadipagital ni kuwa na adhan raw o apisa indomulilay ke masibesinda kuanga meru lewen na timi barutaki kina Las Vegas baka kina na Vancouver Sevens. Dua talang na yada e bakanditaki oya o waisea na dhungu kapitani o Sekolinisau Jertuai Watemorabobou ne mani na ngusa setereki bitunayata Samisoni birbiri ke Choeli lutumailangi na Las Vegas na tegibu na pagarawai mayongo o biti na tumbu bata ke Australia Scotland wakakina o Japani. May dawekiri na pagaleleka ni noanda itukutuku ena kena ikuri rauno nasema ena steseni na Mbula FM kena Radio Fiji 1. Menonda bata na kalungata
eni moni madhawa. Sa arnayanda oya wo chonen rut kele mai buni moli rakira sa ama pinakantin nan daw wa ama na radio Fiji 1 Tolong ali bago penenu makaya macam na berantari wati ang dawaro na radio Fiji 1 besan dobai bici. Oya wo labini anambuli mana simba ondo talita kana radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bulat mai radio Fiji 1 emba. Na radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN.